Akiaria handu-ini ha Matiba, mutumia wake Edith oritie Akenya mahoere bururi na kongerera ati gwaka bururi uyu wa Kenya ukoretwo uri wira muingi urutitwo ni Akenya angi. And turamuhoera muno, we pray for him every night. Ohoro yuthie through. No ninge for each one of you, remember ati thayu niguo turenda. Ni aracokeirie ngatho atongoria athuri a gicigira kia Mount Kenya akiuga ni manyitite itemi nene hari gutambia ngumo njega ya mutongoria wa bururi kuri Akenya. We wish your mission to Kwale, to Lungalunga the best. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria na mubunge wa Thika Engineer Patrick Wainaina ni mararugire ateti aria marauga marenda guthukia bururi. Mundu wothe hari ari aharirie kura, aharirie kibande, tuithwaikie kura mweri 26. Ndari kana Matiba hindi ari siasa uga let the people decide. Na turauga let the people decide. Na nejo riu arauga let the people decide. Tondu etikitie na demokrasia na metikitie na demokrasia. Na nikio turauga andu acio maraga gutire ithurano mero ringi maririkane uria Kenneth Matiba oigaga andu marekoma decide, let the people decide, na andu madecidaga na guikia kura ya haki, uria washinda agashinda. Uria wari seneta wa Mombasa Hassan Omar ni anyitite mbaru mĩario iyo akiuga thayu niguo gĩtugĩ gĩa gũtwarithia bũrũri ũyũ na mbere. Na sisi tuna imani kwamba Wakenya watakwenda kupiga kura na tutakuwa na imani na tutathibiti amani baada ya hapo katika kila eneo na pembe za Kenya. Atongoria aya ni maroriria Kenya makeyumiria kwa uingi tariki 26 guthura president wao. Handu-ini ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Roswangui. Kidudum tu.